салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандам, ҷавонҳои муҳтарам, навасҳои ҷони бобош, имрӯз вақти он расидааст ки ман ин сухан дар бораи хатогиҳои худ, чӣ хел дар зиндагӣ ман хатогӣ кардам, хостам ки тезтар ҳамира ба сами шумо бирасонам, барое ки марг ба суроғи ҷавон намебиёяд, ба суроғи пира мебиёяд. Пои ман албатта гуфти подписчикои муҳтарам, пои ман ба лаби гурай тезтар васияту ҳасрат мекунам ба шумо. Бо нагӯед ки яке рӯзе дарак биёед ки бобо мурд, рафт, гуруш карде гуфта, ба шумо бо гумони бад накунед ки бобо чӣ хатогӣ кардагӣ буд дар ин зиндагӣ ки ба мо ногуфта мурд бирафт. хоб ҷавонони муҳтарам, хушгӯш дорем ки яке аз хатогиҳои ман ки то ҳозиро гирди сари ман то мехӯрам, ман афсӯс мехӯрам, ин чӣ буд? Ин чӣ буд? ин хатогие буд ки ба шумо ман нақл мекунам. аввалан ҳар як падару модар мехоҳад ки фарзанд вақте ки пешаи мурданаш мехоҳад ки васият кунам, фарзандакоша ҷамъ мекунад, фарзандакоша гап мезанад ки бачаҷон, агар падари оқили гапага мезанад, яхе падарам бевасият мерава, баъди сару ҷанҷолу сар мешавад, дигар замин тақсим кунед, дигар замин дигар тарака кунед, ба зиндагитун тарака кунед, ба зиндагитун тақсим кунед. ин гапое ки ман мегӯям ки блогерӣ ҳастанд, блогерро намеган, барое ки пайраҳар тай кардагӣ нестанд. ҷони бобо, блогерро намедонанд, оли ба ӯ рӯз наомаде ба сар шумо. ба ман омад, ман ҳаёти лаҳзаҳои охири умр май ки ба шумо ман васияту ҳасрат карда истам. хатогиро бояд ман гап занам ба шумо. хоб ҳар падар, ҳар як модар мехоҳад ки мисол ман худам мехоҳам ки фарзандакон вақте ки ҷон ба ҷонофариз ки споридам, аввал камтар мисол васияту ҳасрат мисол кардан дар кор дар зиндагӣ, бахшиш кан дар кор дар зиндагӣ, ҳама ҷоро ҷо ба ҷо кан дар кор, баъд сафари охирата интизор шудан дар кор. хоб ман мехоҳам ки фарзандакон, бачаакон вақте ки ҷон ба офаридгор ки мисол споридем, аввал фарзандакон бигиранд, мара баранд шустушӯйм кунанд, кафаным кунанд, фаҳмиде, кафан кунанд, шустушӯй кунанд, хушу фарзандон бегӯм одами бегона не, фарзандакон бигиранд бикунанд, биёранд хуш ва кафан кунанд. мисол хай вай маъракаҳо ҳастанд ки вай маъракаҳоро дар рамкаи қонуни ислом вай маъракаҳоро мисол ба иҷро бибаранд. ғайра ман медонам ки ба даст худти як хирмои тар баъди сари худут хирвори зар гапа медонам. албатта шумо медонед ки ман саводи кофӣ надорам барои ё ки журналист нестам. хай барам ба хонаи охират, будурам фарзандакон васият мекунам ки фарзанди калони бобоҷон ҳастай, ман дар бораи оли қиссаҳо мекунам, ҳамин бобоҷон будурам мара дар гур мона, қати фарзандакон гур агар кушотар бошад, мисол ду кас медурояд уҷа, агар тангтар бикананд гуркамо, як кас медурояд, ду кас дуромада наметавонад, сари ман гузаштагия. будурам бобоҷон қай бимона, дар гур бимона, мара васияту ҳасрат кунад, хайрбод кунад, биёянд аз пай зиндагӣ шаванд. ман барои ман ғам нахӯрам, ман зиндагӣ ҳамқа дидагиам, ҳамқа сере ҳастам ки аз зиндагӣ тамом, ман ягон аз зиндагӣ ай худои таоло ҳамқа розӣ ҳастам. фақат дар сари пириё ҳамин кор набудем, кори гапзанӣ набудем, блогерӣ мекардем, блогерам кардаистам, иншоалло ба амри худо ягон суҳбат мекунам. ман аю блогерое нестам ки як мардума ба сӯи ягон тафриқа, ба сӯи ягон ҷанҷол, ба сӯи ягон бетартибӣ, ман фақат барои роҳи рост, барои мисол мо мусулмон ҳастем, барои ислом, барои ватандӯстӣ, барои дӯстиву бародарӣ, ман мисол наворои моро бинам, барои ҳавая дигар, на барои ханда, на барои ягон бисёри чӯро мебинам ки блогерҳо фақат барои ханда гап мезананд, барои ханда қати пешрафт намешавад. хай ки сухана ҳарс набарем, ман мақсади асосӣ ман хеле ака чӣ хатогие кардам. хоб ман хатогиро ба шумо, ба сами шумо мерасонам. хатогии ман ин буд ки наворе кардам ки писарро бисёр дӯст медорам ки писар падарро наворе кардам, парс уфтам. баъди ва ин наворро гӯш кунед. соли моҳи октябр, 27 октябр
خب سال 1984 سال 83 مسکن اومدگیم و خانه‌دار شدیم ماه январда خانه‌دار شدیم سال 84 ماه октябрда خداوند به من پسری داد من همه حالت گیجوده بودم دوستوری پدر و پسر ببینم همه حالت من در خانه عمکیم اکای سید جلال پهلوان به اونو معرفی میشود کتی رحمتی اکای سیمومینی و همکار و هم طبق و هم شریک و هم بودن خود اشتراک میکردن در یکم هفته باز کار میکرد بسیار میشناسم خدا رحمت مغفرت کنه و گذشته شد سال همو 84 27 октябр در بالای بنگی همو اکای سید جلال ما شифр میزدیم ما училище خوندگی کم میدونم خیلی استوگی رو میتونستم خوندگیم بعد 8 تا رفتگیم دیگه ما استوگ کردیم دیگه یکم علمای دنیوی یکم ژورنالیست باید برای یوتیوب ژورنالیست یکم نطق برو یا یکم علم عالی داشتم در کار من ندارم خیلی علم همونجا برو اومدم من استوگی میکردم که یکی خسروردم اومد عبدالرزاق خسروردم اومد با اومد گفت که حتی شاه مبارک بایی کنه گفت بچه‌دار شده محمد جان بچه‌دار شده دیگه رحمتی اکای سید جلال بود اونجا خب اونجا رحمتی پسر عمکی ما عبدالصمد بود که بین حاجی خیرالله و حاجی خدمت نظر حاجی محمدی بسیاری بودیم در اونجا کپیتان در گوشم مولیدن تبریک کردن که تو بچه‌دار شدی ما خرسان وقتی که فایدگیر میاد که بچه‌دار شدی فرزنددار شدی چقدر خرسان میشه خرسان شدیم و خود دیگه اگه گفتم خدا خدمت داده فرزند بچه یکم با بچه چقدر وقت خوش میشه خرسان میشه که رادون ده انتظار میشه او وقتو نبود که اوزی و خیلی نبود که با در نگه بابا که چیه اوزی نبود اوزی و وقتو او دوره ما دال نقلای کنم که حیران شوی تو او اوزی نبود وجدان نکردم ما که خدا بچه میتی و دخترم وجدان میکردی آدم میره اوزی میکنه در میکنه و میکنه با دختر باشه با میگه برادر ابورت گپارو ما میدونم ای خدا بترسی فرزندت داد نوری چشم ابورت دبور ابورت ولی با گپ نگم با یگم چی دیگه همون که تیم ولی دیگه چی رفته سه با بچه‌دار شدم خد بابا جان بعد بابا جانمش که من محمد جان رو بابا جان کنم ای همون تاری بنگ مرا گفتن که انا گفتم که خد بفرما که یا حیدمون رو یک چی بودم که گفتن که نه تو بچه‌دار شدی تو پروازی که چقدر پروازی کنی بلند بم میگه چی میگه بم شифр میزنیم همه خانه ها لایی بودن بنگی شифр یک جا بود شифری خیلی میگولی شифр نبود بنگ بود میرفته بنگورا میرفته بچه‌ها اونجا با گفتن که تو پرواز گفتم چقدر پروازی کنم بعد گفتن که همینجا بپر شاهدا هستن گفتم خیلی بپرم وقتی هستم گفتم خیلی میپرم خدا فرزند بودم من میپرم همینجا وقتی که آیلا پلیسا گفتم خیلی پلیسا را کپیده ایت کانتر نغمه کرده خدمت شغل کرده من بپرم که گفتن نه نغمه نکو همین تاری بنگ راست بالای هم کوچه ده بالای هم کوچه گوای که اخی تپک بیاگم تشکیل میکنیم بالای هم ده بپر این یا بار کار وزبین شید مگ ای او کوچه ای بالای بنگ باید 10-15 متر دوره او را نگاه که با ایجا رازگاه گرفته 10 متر دیگه پرید با بالای باید میغلطی اما دوری زمین میغلطی ای هموجا ای خرسندی را ای همو او طرفی بنگ همه نگاه دارم همه گوشم هم خشک دیدن گوشم سبز شده بچه گفته ای هموجا دویده کرده پریدم همونجا پرید در بالای کوچه پرید پامون مامان سوز شد خیستم برفتم زنده و سربلند باشه قصه ها دوام داره ولی برای اون که رولیک 9 minut شد قریب 10 minut شده ما پرسپوتاش میتونم برای همین خاطر ما 9 minut 10 minut بکنم زنده و سربلند باشه انتظار شه قصه ها را